चांगु नारंद्यय कलश यात्रा जुगुदु तेदश गुलाथो द्वादशी खुनु चांगु नारंद्यय कलश यात्रा यैगु परम्परा दु वही परंपरा कथा वंगु मंगलबार चांगु नारंद्यय कलश यात्रा जुगु खासा द्यायत येम बिजाकुगु खा कलश यात्रा इच्छोले चांगु नारंद्यय नित्य पूजा लिपा मूल पुजारी नारंद्यय कलश व निम बढेल तेश लक्ष्मी व सरस्वती कलश जना ये द्यायत बिजाकीगु खा 33 वर्ष तयार गरेर टालेला उमेर चांगु नारायण निसे आलापुट दाची मूलपानी गोकर्ण जोरपाटी चाबही ज्ञानेश्वर नक्साल जुसे जमल हैगु परम्परा दु कलश यात थाथासे मनुतेस पूजा न येगु चलन दु जमले पूजा याना कमलाछी अस बंगा जुसे हनुमान ढाका थ्यंका तलेजुया पुजारी लस्कुसियाना द्यायत ल्याकुली दुकाइगु परम्परा दु थथे यैबले गुरुजुया पल्टनिसे कुमारी माजु यातन बिज्याकेमा वेकअप छ जिनि विधि अनुसार रीति अनुसार परम्परा अनुसार पुजाइना वेकअप छ विधि पुरायसिरहेका अल्छी गुरुजु पल्टनुमा राज खर्ग होना राज खर्ग नहोना गुरुजु पल्टनु होना अनुना लस्क पने जाओस् जबकुसिरहेका थिए अन ल्याउ एउटा ल्याउ या अल्छी थन्तिना न कुमारमा बिजेकी जिनका कुमारमा बिजेका अन लस्को सेना छन विधि पुरायना वेकअप नि छुटो यामा विधि अनुसार रीति अनुसार परम्परा पुजायना अल्थन तल्जु अनि पुरे आचार्य कर्मचारी वेक अफ सुमा चुना विधि पुरायना कुमार मालिका जुन बावना आस्ने तया विधि अनुसार रीति अनुसार परम्परा अनुसार वेक अफ पूजा सिरेका पुसिरहेका राष्ट्रपति थाक्सिन जल स्वा जल प्रसाद वेक अफ सचिन हनुमान ढाका ल्याकुली पूजा याथुङका राष्ट्र प्रमुख थगो छाया दर्शन याथुङका स्वा प्रसाद कया हाकन हनुमान ढाका हेली तयंका पूजा कोचाकी गोपाल राजवंशावली लिच्छवी जुजु पुष्पदेविया पालनसे थुगु जात्रा न्यान वैचोंगुदका न्यथना तगुतु